Cilj projekta je stvoriti podstakak za povećano učešće građana u inicijativama izgradnje mira i promijeniti percepciju prema suživotu i poštivanju različitosti. And we wanted to give a platform and a voice to the people who want to say what kind of country they want to live in the future. Poseban fokus će ići prema mladima. Svak normalan različito shvata kao neku prednost, kao bogatstvo, ali nažalost u našem gradu to i predstavlja problem. Više različitih mišljenja uvijek može dovesti do nečeg boljeg. Krenuli smo jednu akciju sa jednim ciljem, to je da pomognemo ljudima i da spasemo onoliko koliko se spasti može. Dobro, kako ste? Ja sam Boris. Nadam se da me se sjećate iz Čanca. Mene nije zanimalo da li je neko Bošnjak, da li je Hrvat, da li je Srbin ili Jevrej. Radili smo svi zajedno. Meni je puno srce i što ja imam tako sad prijatelji i drugare da se oni sad sa mnom čuju i da stvarno komuniciramo bez pomenutog rata, oružja ili bilo čega. Nema veze zašto smo mi podijeljeni kao bosanski ili srpski jezik, to nema nikakve veze, ali mislim preporučivo je za sam onaj razvoj dalje budućnosti da se svi družimo i da budemo svi jednaki. Zapravo važno da se mladi uključe u političke tokove, da zastupaju ideje mladih. Znači, mediji bi bio taj naš kanal kroz koji bismo mi promovisali sve ovo što bismo radili kroz političke i obrazovne institucije.